Tututa lagi buanan revenue lori na LR 5062, LR 50 ngole ni tutumba. Boka sosti na lori ya, buana kinan rewa kero ni bangalalta kina lori ya mena buno kilti kinan na kena namba na LR 5062. Bina boleh. Era satu batali tungai nanda kuni bata-bata ni lang sere na matser ni wasu-wasu levorotuma me baka ni siang ni biro titi kuna bata-bata me baka andareda ti kuna kabe benaka ni kuan. Do talamanda na rasa so levo. Na mata sere ni wasu-wasu levorotuma. Era na langa beki anda na haleluya. Banganga na taki varutuma ka nabilu taki tukina o Mr. Ravai.
Na vole yana antomon na matser ni waswasuro tuma tu atalon da baka sausau menta baka binibinata kira wal binata talanga na lilu ni waswasi ni maliwir cuma na lai ni waswasi urutuma ena kabindindai na suli leber mai tu darawa na matser ni waswasi urutuma en undolu donan rau kacini nandola donan rau kacini nandola bina boleh urutuma